bataganywa for your information. Nibinji. Watakomba ho konka katandika kabara for purposes of having a business. No kutahizeka yabo kwa narango mucweka cye ubundi abanyumba bashatu bana batanu bashara makatandika kataho. So mwe barabatandikireza businesses zona zimwine tubentra ababe baryo mwore kwaha abana mbatoreke mirimo bariyo mbakora no business buce buringanire nkaburi kutahizeka ntakuja ati nshwire mu mukazi nzarire mu abana tubariyo no bashoma ati nagira hakabanje nkine nkaho yife ndije ati nkakagura kare nkoko za rwizirinjiro and you're like that is okay. Abwecho netubendeza ibirungi byonka nabwe n'aba Swift initiatives n'intwaro mu gishogo ko bebaza ugumana mu supporting abantu nkabo muri kutahemyoreko bakija bakatoreke vine ombuce bwabo hatukagumana tubahango haho abo kugira ngo tweza kubamanya hatwongera okubahagira cyongera hari yebyo Benjamin Musitarije kwa natushoborera aha ebituru kutunga twaba tutandikire o business zo nyuma abaziyo tuhererukirana nabire ana naguza ebirukire bye ebya bids inkwanzi yes ebya mukono ebyo maraka ebyo mutwe aha ndabakazi bajwire akwenda kugira nka kine enjuma kariyo marako mbona nkubwe nabukora hari no bundi abantu bajwara mukono hari no bunarebera abantu bajwaro Kanhare how did you come bateze bishani umuntu agera atateze bishani urabuye mu ibondo mbadentide buko wawatina so now hatejo njanje manisa ngwabo designer bamwita batandikoreeta nona nkebyo nganda na designer yare koke chikuru munonga ayamwentasya ayebisaho omwanya abe ariho natugambira ata screen baza ho bagura ho turonto erebera serious. So people think of so many things of how to get money, but bikora kandi babisaho in a special way. Nanyikanyo ngere nsima aba ndeba baba. Aba cafe Kandra. Aha tusu petrol station mu Rwebe kona. De. Hatkungambecho mwe hatuno ubuzo kandi bakora ki? Ndiyo ni nywaka chai ka coffee ka rubi. Dermben Gideon we desire. And they make coffee in different types. Gideoni. Aro. Chate bashijam. Ejison to jail the Kenya taiwa etamu. Gideon. Wewe mnongo mwe wa TV West Amazina senyumo Gideon ko kubagamba turi nkati yo murembo rwambara rwagati omutaxi park. Nani ngamba taxi park oguno mwanya oguri kushiganza na mnonga abantu batari bana bamwe cyaye ko mikwate nebyenjenda ntakusibize uri mu TV West akashonshoche no murimo gwanje omwanya ogu twiza kureba noma wizo mu taxi park hari abantu abakwakira bakwakira bakuto mu motoka emotoka ekutwara abantu abwindi babetanka ba broker bitwarga broker abo baza kora umurumuki ntakusibize umwanya ogezanye ratayiso mwami Arthur atugambere umurimo namnogo kushabaza abantu kurgabwa broker ukazo mu taxi ukatanga kuvuga taxi yawe cyo ncyete ngisaki akashonshoche no murimo gwanje program simka mwami Arthur to live TV West nasakwija tonje tuganire na mnonga amurimo gwatumanzina n'amazina gaguyenyini emyaka ubuzarwa na n'umurimo go rukora amazina manje asa okurwa mu district ya Mutoma senior driver yenda kusima TV West mwebare program zanyu nunungi kanzu twabura kanzu twegesa nkeje munu keje asimuka tukore yenda kusima umurimo gwanje gukora so nkabanza na broker kashensheraho na abo kweterera abantu kunamaze kweterera abantu namanywa nayegeraho okwege motoka so kunabire kwege motoka na aba driver atayinga man driver umurimo gwanje najya mu bwesigwa takashira bwesigwa mwami Arthur akashosho kino umurimo gwanje tancyari yabwa broker na mnongo go munyitari yo kwa hero akutekateka ngutari kubasa bazo mutantiraho mpora ukamara mbwireki then wija wakora mpora wija wabachori nenda kumanyisa baganda bitu barumuna bitu mureke kugayemermo no tanko broker konko murimo gono takugiramo obwesigwa
noba broka iza mpora uba broka bitu nakora cyo munasa ko hariya muri bati bata kumanya broka ncuki broka no gor kuzokwe akaronda umusabazi akamutwara mu stage hakuza yana akadyo nazar kunjiri akamuhe muzisingira akamuteka motoka ya rukunjiri akazar kunjira akareto ndizo akamuteka ya kuzanka mutoma no akamuteka muzamutoma konko murumogo notakuja mu bwesigwa ukateka umwana umanyu otyo ocumara uba stage master umuwahigwa arahanga kwezo mucaba kwezo bwa stage master uba stage master usanga yuwo mwanya gwakurura rero cumara umwana ukurakura n'otyo mpora uza uba emitembero nyingi no wenda noba bakwezo bwa ubufitera receipt ninga bakwereza uba stand boy uba stand boy gimano je nampo uba stand boy ukigabwa stand boy atoba driver so nyenda kumanyisa emenyete ryokwe mureke kugayemeramo mureke kuzaho muryabe ebyo fuzi mukazo mbyo bururu gumana bamba babihabye babareto rwigana abo kugira ngo tumwinemeramo emirimo nima mukugigaya mureke gayemeramo ito twabaho tukatandika turukubi twatana cyo mbroka twazaba twaba bakonda kita twamara twaba ba driver so konga notera kugira ubwesigwa aturu ba driver akurugira iko atandike ninsima rahanga ushanga hati na driver na yumgiga umuntu nagahagurira mu motoka ya 900 jimpereza ngenda njuvuga njukumaje ncuma munete sente zitwaragine ebo bintu twantwenda ubwesigwa kandi ukugira umwe kandi chikwe cyamana kwesigara hanga wenga umuntu mugo wano ukora noteka kugira kwesigara hanga wo hanga akakora bukuru akakora ibifutanga akamana kwimisi atompora ukani ishaba mureke gayemera mu bantu umwe mureke gayemera mu Omuntu achieve West Amazina Senyumo Gideon turi taxi park au murembo ramba chino mwame Arthur katankar broker ije yakurati aba driver obroke na hata nachera na igomba kuzomu murumogo kushabaza abantu nakuba broker okutasya nije natasianta okutasya burukunu kureto mushabaze commission yanje berzinga imbwe tugira good atko kureto ati inyira ka stage yanje umusazi kuba kumundetera orukuza mutoma urgeto broker mutumeza sinjura 10 so mbona ati yareta abasabazi bo kwikumi ugo no mutwaro wachura na handi yaza stage ndiza akatwaro wo isinjiro ya mutwarayo na mbapeza sinjiro 10 usanga yakwerura no mwaza asanga kuze mutware 3 ninge mutware 2 wachireba ata hano ingamera ngo emenyeto mureke gayemerumu atwasanga no tase mutware 2 ati emetware 2 jo woina amagezi tokora ngo neyi niki yakuyamba no je cyo no mano yibekera ngo kemenyeto no reba kubone sentezo twebwa usanga wahujura mbyensi wahujura mbiha sente zahwero mu ryebi soko nkabo no bwenge notaka kusukumeze nije nentasi ampange mutware bene sente nyinga kwa kubana ubwe no mutwaro nene nakabanu bani bita abo mu bine bwari bakatandika bari kubide bana be bwari abo tokaike wabona utangara bina maka nibashomesa abana urane yana kwise kigare navuge kigare cye anasomesa abana abo bwesugwa nanabo kwekuma so tweka kwekuma kandi kwamanye cyo rukwendo misho wakireba katara yikumire katagwe tuti noteka kwekuma ukekwataje bakama bakakunda na bakastoma bakakunda wakireba na Arthur ata nata broker na data levi za kasese bampeze cya 10 nchetaje cinchina mbenshomero yes nabo mwese kwana abaki nchetaje kikuboza umurimo no twetago kushoma bitu bya taxi byo kiza kutwerito ibintu kiza kutwerito batashomire twetago kushoma taxi yitu ubura twetago kushoma ekikuno bwesugwa kandi icyamana ubwesugwa umutaya kusije bahasan keji ujibike atuzuji mpe nanka nga kusira recepto chenkebi mutwaro mwana wanje kikuno bwesugwa cyechi ubwo muri mugo broker gwa driver no gwitu gwa batashomire gubutashomire kandi umuntu murungi wo kutitayiza kandi umuntu murungi wo kutise kitinisa akwantu tuvuga abantu bamani tuvuga bahi so noteka kugira ubwese Rwanda gukora umurumogwe kandi ukekunda kandi ukakunda ba customer bawe tugamba birungi waba broker wabazo mutiketi waba driver ebirungi emyaka y'umazirime ebirungi bwatungira na mnongo guko konja kumukundisa umurumogo so nyowe cyo kubanza nkazarwa ndiyo fuzi tine tatana mawe so kuna amazire nazo mburoko bwe nabwe na munwanu wanje mukamanje nerizoba mbamweta mweba no bakashenshero no yankurireyo
akanteka mu by'emotoka nkaba broka nkapakira motoka ye akampo bwakonda kita omuntu wakuzire ntine nangwita kana rumwe umbroka bwanje na pakasamu na driver bwanje na pakasamu na guritaka na yombekerenzo nkeji so hata inisomesa abana nyino mwana umusekendari musine ya kabiri nabandi bo kumkwata wemba naka abwo umurimo gwanje umurimo ntakujo gwesigwa akondo aguzamu ntine kinabe nyine neki tine kinabe nyine kati ni taka nkatine unkati ndanye neka nyine itaka bana barya nbanywa nakunda rahanga yananyanye tabaramu ikwamba no kwesiga rahanga no kukorebe byona ahanda kana no murimo gwanye gundo hogu ni ngusima ntine bugarikiro akon kagwikiriza mukandi gumkorebe bikuru byo kutangaza Arthur nazo mu broker nakutanka kukora ntekateke bushanga buremezi oburemezo burumo bwa broker no ba broker ko kuba broker ba broker bakine umurugwensi bakugera ati abwe nabakazi nkaba azumbya ambakazi ba broker obuzo burumo chumara kora kasente abujya nguna sente ukira wina kasente kinji azomarwa bazomirungi bazankahi konka wa broker no murumo gw'amana munonga wa broker no ba broker tukumanya abantu bamana bo kuroketenga ukasanga umuntu ayembekirenzuye ayembekita karya nasomesa abana usanga ino mana ari kana broker ryo asomisa abana tubaro ba broker tutwara abakushomesa za rushenye ba broker usanga year vidi nto tubatwara uri yebuzo mu ayina nakuvisitinga umwana ari broker so umurumo kangambe umunyamahura west umurumo umbroki yo yasamu nakusinga senda uko bizana atase mutwarebera umutware shaka kirije kuyacu barura kirije abantu kubakanya mbwenu umbugufu umuntu wa broker oburemezi no kubweretera umbugufu wa broker obuzubuni yo kubweretera unkawaye kwataje wa broker tubwino shonga iyo umuntu go kwataburize basenge no kuzanza buriza no kwata sente nati abashayemwe ayibwase abantu bakwasire sente babwine sente abana baremba bakore sente konka endya yitu niyombi amazina nsenyumo Gideon akashonsho cye no murimo gwanje turi nkaye niyonja kwisi turi live omu taxi park aho murembo rambara konja kugana mnongi wo muzire abaki tukuletera mirimeji ni wo munyeto noza kubaho ryo noreba obuze cyo gukora ndukereta abantu nkaba kwereka ngo hariho imirimo yo kwasa kuzamu otenzire sente impango ninga nyinjo hari imirimo yo kwasa kuzamu eri kwenda umutwe gwawe hari imirimo yo kwasa kuzamu okose mikono yawe tuganira n'abazira hari abazaba kutekateka ngo umurimo w'umwana we yaguzamu nafa kubi sonya nakutera umuranga abazire batata bamaho wa washombisha umwana ukarangwe mu ruguru yabura yayizumbira umuryebyo broker wa driver kuvuga boda nkeje mureka kore ekikuri yana nakora yo mureka kore biri rahanga rwo mu mugwa mutebekana size guyaguzemo yo mushabiro businje umushabire uyu mureko mwana kore abukati yashome digure mu mukanga karimo ndakirate mureka chore yaje mu ryebyo akore abuka tubareba mami wabutwino mutakusipaka bingi bona nabaza diguri sina yambukaga abashomero bonga abutwino babakoro mu bwa boroka n'abashomero bo bonga so kugira ngo aze kubura burokwe kazomwe abe driver abe konda kita akore atasi mtware shaturiza ni emitwaro 9 nkaga of course 9 nkaga no ashidanazaga konkachirikiraho konka emitwaro nkaga ni manya abantu ba government abakutunga emitwaro izo nkaga akashonsho cheka kari omurimo gwanje cyo mu taxi park nyonja kwisya twazo mbyahero umurimo gutwagureba twasigaza ebero bice tukazo mukaruru bwa NRM primaries ebikirariye no kwano bitunga kuba twasigaza sabite jiwonka ebiri kumwe mushanju oburu bwabanyishenge na mnonga barakwate NRM primaries nibwija haruna nekinhiro merankongere kinacyo kiriyo cyo nkija ebikirariye no kwano bitunga kangaro mu studio bagumze na program asim kanasiganze senyumo Gideon aho murembo rambara. Okay, webare Gideon kandi wabare kuronda abantu bamana nkabo abakora emirimo eje eri kutasya every day
at least takubura mu kitano byo nabuhwire so business yo mwana ya transport yo kumutayishomero manya twabura makara manya byakatorize nkahinga ha at least haza kwa week nayi nakai nemwa gurakasha uko tukarakataho gurakatocha katomka tena hasigara life gumsamune tambura and we really salute you guys aba taxi aba boda abaza hoteli you know abakoremera umwejejeje kutekwa kutasya buri izoba amherwa izoba hakagire cyarugamo wamuro mushija kutandikiro kombwa broka iroko itwaze jane akashonshora ikintu kakuru mnonga akabukuba kayoni kihayo ekishani ecyo muntu utarukora ejemirimo yito formalized aba bantu bari mu informal sector mwene utaruja nkashomerechi nashitunga mwe nebe bihandiko nico ndiyo ninkora abantu bamwe abakwatire of course kuriya nore tuyinahe nkora yo kugira ngo ibintu tukabinheritinga hatu no shoto gwe ngo bagutara murumo no shoto mwene tuguruki but ogumano yaba bantu aho kabatwena hatu no ready niyo message ro ijonka na president na agamba tati imo mtajyangu mwena mbasa kora mu government because everywhere even in America elsewhere abantu bari mu private sector employing abantu bini private sector n'amakorero ni businesses zindi hato umuntu tarukwiza kuba nakora umbitongore nkebe bituri kureba ukambarra government so government ahebaho ne employing abantu baki but what kurya now the paradox in people's minds is that abantu bashoma kutunga imirimo ya government kandi je imirimo naka uko wabara abantu igana baranka uza kushanga government ne employing abantu nka bachi batakukanikwa so 90% of the people bashemeye kushangwa bari mu private sector so atitwa advice ito itkubantu hereza government take amano mukurakurana sa private sector empowering abantu charity ngato tandike production studio chichi whatever usangwa ine hati ni urukubangura nk'abana bukwenda kushongora urukuba ati usangwa hari abantu abaraba ba producer ba editors ba skilling schools gatuzikanyise hati you know employing abantu somebody is surviving na yorabana be na reverekaye wagukurana bagamba kozira mu kinshwiremo mukazi tingumana abakazi kwemba jangu nanyashwerirwemo I have not heard them say it. I don't know. Maybe aroside rukusima nkashwera aho kwa baba bashwirwe kanta kucakurana babuza bakajya mukafunamo mushija I don't know. Konka tinka hure mu kigamba namuna twamurona najati nguvundeho mukazi ari kumanisiwe konkiyo bakubuza it's very hard to say mfuniremo mushija ati nyabuza abo inside mwene sims takuje sims but maybe ine target of course mabashisha target yo kugira ngo utasiye wo mushija bakore buryo mushija mukaya itwitwe echango no kuombekeka eitwazamo ningashe yituru kekwe tabonishe don't care. Why should I care? Why should I care? Can't target zanje zindi. Warebera abahweriro mu maramizo at certain age byaheza kuranga akaruko. Mukare nimbasa caringa kugira ngo tunatunga mushija konka okora kwanje kwe sente yinkuba nintasya. Tiyo kugira ngo nze kurondo mushija mushwere. Okay, kakariya karaba mu ishengero. Area side nebane kakabagara mu ishengero niwe nje nangu tucetegereza. Side yanyu papa 3. Nono fangu umuntu arebe oyombekera kaju ushwiro mukazo mutahize oyinabana no shashura fees baba bomushije konkati to abakazi target yitu yes nimba nyenda bantasye konkeje kakunagihikamu najihwera ki hate binyoni byo ndukugamba ngati ngajango nkashwera nanka ninga you know okay I think it is I mean yachobora kan nyowe ndaza kwa kananta have not been any single day kwimuka nyo mukazi ngajante experience mu mukazi no shanga ngo mzento musha wanje tinku muteganisa ezakamezana yabatisizireho nimba nyine cyo kuri sabana nimba nyine cyo kugira ki uburiyo nontunga itwitwe ntombeka aho kuturi okay so now umbugufu abantu bagamba ryo twendereke abantu bagamba baretera abandi kumanya ngo gumurimo nagwe you can survive there to kuferayo hati weri ya mindset yo kuteka ngo kuriya ko kuboriyo nori inkor kubuzabuza ninga no shobirwe ahubwo turebera abantu they have all the best you want umwe nangwa no bironda bitaka kwatikire uri umuntu abyine so nchongera kuretera abantu kuzo mirimo yo niba kubaza bagakora kuko yagamba with trust wakoraje ogumza munotemberayo okuchiro kugira ngo umuntu aze kuzumukoresha nzayi ayeho amasiko azomukwiba azomukufera ngwabo kubejo najiga yangu yutumirimo yo nico kakundra
munonga kashonshire cya era bari munonga Gideon na nabo akateka tekere katse umukahumuro nsa kwantu garuka impapura z'amakuru zatwishire nazo twine kurabira mwaho naho deno kagendo kaza kuronda kope yawo utarga program ya sistemuka Ekiriyo mirakongere ekya Radio West cyatanga kusya nabwo echo twabayetere musiki omyanya ebiri 12 byo kwezi oku aba Fort Portal nituba turi aha Lelevu Bar Kahunga Bunyonyi Afins Road Radio West na TV West nitwize n'abahereza banyu bona ngakabagambe Master Teacher Ivan Murungi Kabak Grace Abok Pato Nugle Samana Man Lake Kasangaki Razak Banksi Truck Driver MC Shukran n'abandi bingi omurembo Fort Portal kandi kirondo cyo kimwe nitwatu nakanda kasiki City Parliament omwanya gwo kuchekerera mu musya omurimba ra City Constantino Robo Road oguru kwerekera Lugazi aho nabaro omugabekazi wa burengeri izoba Hey, what's up, Marara? My name is Omega 256. It's definitely a Queen of the West, and I want to let you know. Nyenda kwa manzangwe biri 12 okwezo ko kwa mshanje ntoko baturiya ha City Parliament ne igura hobo. Bweno taburaho bishagishirwe Nyakazo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile MTN na Pepsi. Orwa mkaga no muze kweta rukunde yiwanyerekero mu kubanza nawe turugire muze kweta rukunde yiwanyerekere kibiri tuwata kurugahwa namana gwa kwasoka kwato muhoroka gutera hasi no kweta rukundo muze yiwagizire kunyereka ukanyendeza muhara wa ine sente zirya account ukamundaganisa mwiza kumutwara ne sente zona nkiza kumwakirira n'abantu banje Mujana kwebe chairman kuyabataro kota kundemo Hazana ruwa zarwa zakuza Otaferwa ukajunwa Tinka juno hogabo kwa tinkwenda kubiyarhanga. Ekyakuremisha niki? Tinka kize bwite. Tukakije myaka. Bwiye tinka bukize. Tikwe wabiha tanga nakwereze kibonorezo. Mbweno twarwa no yekwatwo kano mwatutwa kuteganisa kace kenzuka. Nahura nayenda kenzuka. Aho ni nkatamira. Nati nyenda kuza kutamira igenda kike. Enzuka yagireta yayenda. Yahinda. Enzuka yagorogoroka umutima gwayenda kuryaho kunyweho. Yes. Kuko hura waye enzuka yayenda no kenywera. Yikitere byese bitu. Nebyinsi. Efuka no gikwata. Nkagiheze ejo nkagihumura. Ukagihumura. Motoka no givuga. Nivuga ko kace nkore byanjye nta. No evugiro kace. Ogwe ni woha Kabenje. Niwe Kabenje mutanwa marwa. Nanyo kace. Nanyo kace. Ebyizo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Abare yiwoternitwe abo program ya sisimka twagaruka twine papura z'amakuru ziryaha
rurimo Ruganda na no rurimo Rujungu ebyo nyankore tugumento bibagambira kandi izo nizo zikuturetera twamanye biri happening beyond our localities, beyond our families, beyond our villages. So tinkwe nangogumaho orebe konka utaragaza tungora papura ubase kumanya jejejeje icyo kibaru kugamba ahaceka cyawe nambwene tukutandika no papura orwabukede bishi abagure in top schools tinka basa okutandika ntabagambire bine ishomero irukwata ha mwana owa hansi owa pre-primary na primary haza foundation yabo nunje munonga abo nshonga yo kugira ngo omwana bamurondere mushomesa ari international arikumakwata barahamwe babarisa kurunji abo kuba betori remere ibaru kuhinga akwebyo buhinji no burisa bomba bitamwa mana ayishomero not necessarily ukushomesa ibyo academics byonga nga aho nuboga aho bahikana na haryecho kandi omukuhingo kwe no kurisa tubaretera round bagira emiti bagira ibera birunji ebine omwisyo murunjo gwa oxygen no gutwisya kandi gubasa kuhendera abana bagwikize batatungire ndwara izimwe isikubana ziretwa emyoya mibi kandi on process bakugira ngo umwana wawe hari kushomera na harunji munonga okwe bizimbe nebindi nabyo bakabiteka teka bari kubitandika babito muri ngogo gurkwiziro umwana ogwo owemyaka ejo kandi abikwatirine na sports umwana tabakubasa kungwese talanta jine music dance and drama aho homba cwenko korwara hata ngambe kihandeke kiyare namba nzuzo zikopore ha screen yawe noja kuba no baterera no manyebero kuoga na sting nayo tujigambeho necho kunywa echo kiri kuretenga imirimo yo neyo gukora sting age akacupa karagure nkumeso konga karume birungo byo kongera man energizes you muferirwe muri ka mukoro nonda kurara aho mwine muri no mukora utagwejegera nonda kuvuga in long distance ina man mache kandi ukine byo gukora just use sting nkumeso bibiri urakacupa ko meno nyonkora gukora it will keep you awake ombere gwa umene amana necho kunywa kirunyu mnonga bashajika program age naba budget boutique ujwaro ngobu oburu kwata bachibayo mukoragana kana mangwito kutandika tugaraza nyuma budget boutique iri fuma ikirere kujango mukazi mbi no tajwire era kujango turiyambe ho nza gambe kigambisirire Actually tengoze nawe emyaka ya kwa barumbe no ha then kuyajwara kabaje no anefumu nani nchofumu so I mean I'm not saying anybody it is okay kandi konga ekintu kene gambira hecho kitika kiguruka charite haruna na nyinyibuza nkicari tugunoshana mukuru muri kunza kurendi waje no shara broker nugaruka no bamuto inarwashe sigarabwa nawa muryago yajago ngutubentwe kwasa ngo ryo wa 20 ngwato wabo 15 ogweto ndijo za ene bati ebyona echenjimanyisa plus kuriya umuba budget boutique bine myenda merunshware eyo kujwara okarebe kaje bine myenda in different sizes harebi amanyano oza kukigenderamo ogumuzware no giroti no hinyirizana no jwara umwenda gukwikamo cyari to kumureba imikono yona you know so different colors and for different functions mikoreta kushana na wono wako feriwe kaje tumbwentu yombwire bo busasi bono bakurondera ikintu cyufitingo bwiro exactly imikoro giveaway introduction wedding anniversaries birthday parties you know dating abo kudatinga nebindi nangwa oyine na appointment nka hatu nonda kuza kuvugana minister na yejo emyenda bajine office we aho kugenda bakajya this person looks presentable no manyangu emikomere mbeka bya mutere echo bakugirira mu impression ugamba kare twayikiriza kare kazimbe no tajwire mbwe mpako yatoma mutere na nabyo aha so mwere ko kubajwira otyo hatu buno muntu nasa kwesigabu ko kurebeka aja no wakora mutere otezire konka bakakoma je muntu nagura rutabane yako mukashango otezire mayati no asa kuza kuburabara ngabo bakwiyeyo bakubwe ko muntu ajya to wear okay tena nturwana kutunga kati bright suits kandi gotareka nkabagambira bakushango aba budget boutique mbashangwa GBK house eje ya ha opposite na Central Market ahari gutorwa mbaguta street kana wenda kubaterera isimu yabo note mushanje note 2 3 nemwe anani 3
2 baterere hati noja kwa notunga icyo rukwenda zo mu bright turuje turebe aba bright suits nibashanga umucombe ko la glande n'icombe ko kya street aho wahikaho no temba umflowa ya kabiri no ira kushanga meduka ehandike kigambo cyangu bright suits bio on label aba bantu nibaguza suits for men nibaguza suits in different colors, different sizes kiri ariyo ko kwano ingana no tunga suit oho kujyo nyoni nkunda courage no gitunga kandi nabo bantu abacebembire omukujweka ukarebeka je munonga so iwe no mukoro gwona bashire mbaguza amasuti baguza amasati nibaguza amatai nibaguza ibintu for sure ibyo rukwetenga wabo ine mukoro yekitinsa bashire urupapura urwabukede ndabatandukana na President Museveni ngo ahabwire aba wakiso aha sente za PDM ya awabude aba wakiso kuza PDM berwaha ejo ne huruwe ibatire onka government okujana nabongera ka sente mu bantu babutosha kugira cyo bayitandikiraho obundi bakaruga omboro so nayongera kuzahaburira kugira ngo abantu batakikoreseze zeri owa Iran avude mu mpuku yewerede Trump owa Israel bamuyise mu America kukidako amakuru nagogarya agandi nabagira nti na mwandu wa Segirinya ademede mu nyumba omwami bwaba yajinde kamu aterwachi kashakana teka ngo inabana DNA rigire yajangwa abana tibi hatenzo nono uchupa inge yachi logically nchecho Segirinya so tungwa abana adachimanyisa nashwerwa nantazire ntimanyisa ngo kana yajirwe different ntura huna yenda different imbasa kuba ni imangu to kuzara konga nkombekire maybe because marriage is not also about only kids, it is companionship no pa company no juru konga in this case katugame bakambaraga nk'abana mbwenu ebintu by'abana bo mugenzi twamuhenju twamuheji hatwa provinga ngo abana tebe I think nchibaza kwa negotiated mbweshi nko muntu wamanyira umuntu ndijo for some time tumechkonga tugumana byona kandi twabe tubarira ubundi abana twasigaho nk'amataka business ubundi zirareberera abantu mu kushoma konka now it is proved ngo abana areka abana nkabatwararishe bo konka nyowe mucara Segirinya nkasigara I think it will depend on the family konka atinya nonsoroti bish family bashwira nubahe ni family ninga kar Segirinya manya Segirinya taro so abakuza kutenga ke y'abana kube bacangira inda ya wisdom ngo baproving abana ona abana bashatugeraho umwe tukajya mu bwene kare bishobwa umwe tukahurahoga amaka ago kushanga ngo mushejo bundi yasyo bwire tachazara ninga circumstances zezuruhoza murete ro kwa tachazara ningo kashanga natural atakuzara then bakicarazana nka akagira ati ngwe tunga abana konka bambarurwe mwene tumanyisa nkunda afe nabo twatenseze tutyo umukazi wanje mu binge ibi bembe kuraterize ninga just muri umwe kwegurukeza okay konka nyombwenu it defeats the reason shango inabana bashatu bana bangahi umuntu ogatinemu what I mean still want to argue no ekinkumanyisa ikindi kumanyisa barebe shonda zona batakashira kuja bana tibitumwe nishohora because now at Segirinya akasigaho mukazi binabana bo kujangu bakabashazire mu kuborra ninga kana abetabe ujuru sinajangu nukwekiri kureka nani njangu bacondoze bareke kwikana babinga non stroti because family niye birumu and I don't think a family no muntu nyisiga ngo family because no Segirinya as far as I know akasigaho abana binji bagamba kuju kawe nabana binji amyaka 3 nenga yaba ine kawe nabana binji mwene kandi kushesha wareba family ne connection ne baza kuba yikirizine I am tempted to think charity I'm not talking on their behalf kutega yangu bakibuza ngo bana bakabakanye hatwayereba bine badeni yukorra abana bakurenga bakavumbari ngo muri 17 ngukwe so ati nje manyisa ngo bene bagezaho korro wabo now deoxyribonucleic acid DNA will not when machine ne kwanga ne kunda kwera abayambe yabiha umwana yegamaro bazo nuko kuteka tongana nyine my view umsha yagenda
yakusigira responsibility nkejo niwe kayateka wa family nani mbasa kuprovinga who is ours and who is not yashangirwa atari witu akakwangira ukanga embwe kangeshe no yigamara baje nabana bawe rero mugugu ntwekorera ubwitu. Okay, hati nkwendaga kurira ikigambo kiri kugira ngo namwandu wasegirinya aho kuba kasita ugira ngo no wasegirinya, that means they had a relationship kandi yamugambira ati ninza kukombekera inza kugurira enju nkombekere iby'abana bitakatahiremo uriyo nontunga kandi yajombeka kandi yajumo then hata abana aho bizira bije bindi funka itwe omukuragana kwitu. That was how we started our relationship. Mangaro mango African twera twe expecting abana ucega ngacenda hari tubantu to expecting abana nyoni ntubuganda hati batom bintu byone bituplaninga na twantuombeka twatwine mechange twine mechabagenyi twine cyabana nawo mu cyabana bojo icyabana bici mwenejo kitamorere pa hata no muntu aciba nakurambuza ati nyombekira tati igin sitting room dining kine kinabiro corridor ikine cyenge cyabana abana batakazire. So then bachiba batizire icenge cyanje kinyamunga bugwe cyabana aburo wacazamo. Anyway libete yaguma hati yangumira konke cyitandika ekine cyitu ekine cyabana ekine cyabagenyi hati kugira ngo abana atababayo mwe ntata nacyangirge munzo muryango ntyo nshohore ntyo nangwa no mu kibiro nacyo you cannot bear kids for what I mean nimba ninsisira cyo bwire ninsisira chamani ninsisira chesente you know. And who tells you that it's me who's not bearing the kids? Hata aho kana akigambira ico ninkimanya it's not always true ngo umuntu atine bantu babira umushijana mukaza batine bana it does not mean no mukaza ico nanye ninkimanya kwiyo hati nyebuza ngo tugire ngo I mean hata nabuha segrinya akafana amango ngo because narebera maka enju na nabana ecyabandeze niki nangwa ne basa kwa yaberiye enju akana jombekero abana barizarwa mwenu bari muninga tubaru okuza matikiraga kabaka agomurundo gwa 32 ngurwaha sekabaka eyaleta akaromborombo kabasajjo kudduko obuko nabyo ni imbere bahwaha agarukufa hari ba cerebru indamba jangu Mike Wine and Dax Vibes bakigudde kwejinja ate omuyimbi Sarah Shoti ari mu bulumi mama kikazi chatu nchagaranyo nkamba jangu alyombo-sasi garwaha wamweta Ayatola kukunuse mu mpuku nayogeza obukambwe nindana oba mushoborera hwaha kandi ahandi nindana bagira nti President Museveni ayanjudde plan yokulakulanya ebifo abajulizi je bazalibwa ndetse wachifurira mujulizi abajulizi aho babenu bazarwa aine ebiteekateko byo kugira ngo azeyo ahakurakoranise bakakora cyamana munonga twine ntasya by the way here ibintu byo kugira ngo ne Uganda yo nemanywa global kugira ngo ngatwakeraje tukesotinga tukakurakuranisa emyanye nakakwatira n'ibintu byafaye bitwine tutunge sente nyine twita because nato akuchondoza kakorwa washanga ngo Uganda netunga sente nyinji mu byo burambuzi kuciro kwe kubifaho mwe ngo kwakushanga hatyarte oyine kibanza oyine rutoche oyine abakozi banano bashashura buri kwezi butire y'amasha watware imyansi wa rutoche watere mfreje koko ina handi tozayo mbwenu kahargaho konga ko guzayo oye bitoche bishatu oye bitoche hato kiza kumara kwezi usanga utemere bitoche 12 konka ho kutamasha ho tirikaza ho tware bishazura ho kugira cyaho yarire utemere bitochi 18 ningabi koka kuri utemere yiku comparative advantage ntimanisa ngo aha ho kutasentenche aho kutamana machoka gire cyuyayo wahata make akireka so umbyo burambuzi twine potential yo gukora mesente nyingi but our care okutwakura kuri indense kugira ngo abantu barebe okutu mwen byona tuya rurengo rwahansi ku marketinga konka tuya mecero kumara haza mwen twachihire mu twagaruka tukacigarra ai bambe bakaja ngo hatwaza kureba habire hari umujurize nanka
hata naho tukavuga tukaze tukaza kwa yes ai babo chize na chi so namgongo izo kuna president nanjangu bachiteme sending government I seconded that because it will mean a lot at national level ayihanga iyo barangeje myanya yone yo kuba n'ugambo ko mushoza wo kusangana bajyangwa hakakorwa heki na kibitorize ije myanya yona once well protected tukakore nguto kuzayo twombeka y'uburaro tukateka ibyo kurya n'ibyo kunywa mwe n'umuntu akirga ngahera kira kahikaga jatumye nda kurara umwanya uko kunga karara yar save bitari byo kumusanga icyo bakamucumita hasa abantu bakanya tukore sende njyo mutwarizo Rurume bayiga avude mu DP neye gata ku kibina cy'abesije haza Dr. Rurume ngo twumanye mu DP babe wayina tongozo kusondo bugumbi mwenda ezakaruru page eyasenga okulumizibwa nga munyumya akabozi ebiva mukurumwa no sirika berwa kampendere bajirangu ebyemizano ali amwebe ari kuri demufufa akora newenga amakuru garya then Jokeres ayagara kwegura yegate kwa seno amakuru nago garya ekikonde ekyabade mu kalulu k'abavubuka kiryaha abantu banonya sente n'ebindi n'urwashiringira 10 rutunje uje kumanya ibyayoga the new vision yabari mnonga charity kutuwereka bukede voters choice for western MPs egimu research ikubekoze urupapuro rwa the new vision abantu abatezi bakaruro mu cweka kananka bagamba nareba kagaya social media Jeno Moses arna jangwa abantu bana babasa kunyesiga bajumani abo yinta kubebembe mvisha happen church basha abantu bana babasa jangu twenda charity hati no zakurgayo tuti charity takubasa kubebembe so bakoze research mu rubunyoro ankore kigeze takumanyo wanyu bakuteraho wotakumanyo wanyu anangwa abo yituboka nda kubareba muno kubareba abo kuba I'm looking at kind of tafire I'm looking at now make abashara I'm looking at kongana bagumana bare tampora so mbene ibintu biba kujyana bibuko babirigiro mu research government to develop more religious tourism sites. This is a very good idea and this will make money for Uganda. Immigration 109 Eritreans dumped in wilderness. Oh, wanajuru mihamba mene kare huramazu hate cyo tichipi I mean tichirunji akuba nikitinu sabyo mowena Museveni kicks off PDM tour in Wakiso amakuraga gariya Western Uganda voters make their choice. Oh, you people abantu batorine bahini babagamba hoki berebe biriyo mu kazoni ndeba ho dani tumusho isinjiro hariya nindeba Bright Rwamirama Nathan Aitungo aryomu bashije yona msiyunguzi ariya nabari popular bonga Kindo Tafire present bitkonye twara nano wanywarum ndeba ba Alex Byarugaba ari ba Robert mwese gwarukari you know Nisho wanyu weya I don't know Rwampara to sideline munonga dugumwesuru sachika yatugurukire hata aho kavaringira ntungamo kakavaringa isinjiro okaza hano yo muri mbaraste manyato gurukane mbaraste ukashuma ukazo muri mbaraste sausi na nosi akuba hato gundandi chimosho gina kazo mujunimari bishikandi muhesi ntubatu azaza kirhura mujunimari kaine Alex Byarugaba bakunda ataba babiri anyway next time we will be there how the survey was conducted nacho bachoreka ibyo nabiryaha you are registers 262 billion imbere hataho kurni uro aha naho kufuba tubakutaho nabari yo mu resa batarho nabarebire aha most voters want incumbents tubakwena mpinduka mwenu okay that's fine the choice aha Charles Mwanguya okay, Western Uganda, who do you think should be the area's next MP? Maybe to Yome Sharbiarity, Zereburia, no whatever. Other children, Kabare, Wampara.
tekabura mumuniwe notakwija kujere izi nyinshi that will be later I think. Okay. Aha. Immigration officers dumped 109 Eritreans in darkness, in wilderness. Okay. Pages, teens, Uganda on a steady road to clean energy. Katuchirinde kongana choni chirunji. Auka clean energy is the way to go now. Wale bana bajangu change jo rapport with water shortage. Nibura dia mizi. Change jo, and this is a threat to life. Museveni urges BRICS nations on environmental protection. Aha ndi ombya muheru turukureba ombya magara ombya mizano. Museveni welcomes Ellie's Cup. Ombya mizano nigaga makuru urupapuro rwona ndusha headline yeji nukora kushomisho enyuma nukora kusharuti tutungire syringe 12. Katuje ompapura z'amakuru ukwenda kuyirira kahumuro zomba tumagwa bashubuzi ya Dr. Benjamin after the break. Exactly. Katsom kahumura aka netugaruka no mjenyi witu. Ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi. turimo kugira pressure benda itweta pressure tukafajiga I think ushanga pressure eyenda haza nayo nekera mun nayo iboga munkiro gushana nyine because umuntu natine shonga bo bariyo bari yataka kwesika kunyaga. Okay, kokati ngwenda kugira ngo nabatine shonga kuleka natwe nashasha either chehanganira ninga midwife we yabora kuba active munonga abantu bakutuma yewe ko kuja doctors will become very serious nubwo kwaba buryo mutwe twine kumanya ngo n'umutwe gwasenyige kuko boine muklot kiningo ineme kindi so nkaba cyarabenda purposely buri kantu kona kasheme kubanika aba attended to no basako boine n'umutwe to kwezo ine mu ruzengerera yes maybe shagamanche but also nebasa ko bari playgrounds. So usually wabineka 1 or 2 weeks abyehanganira ngo nebyo ugenda atoshana na convalescing itera hansi umwe abona kurugaho. So pregnancy eba risk emwe y'abantu bakufa kitararire twine henji yo abantu bakosa drugs injectable injaga ko itere chikato injaga yo kunywa mu cyayi jaga yo kuresa nzabazigamba uko bimba kwirisa. Yes. So abantu drug users especially abo ku injecting embazi then obwiro bw'imafuna overdose. Yes, overdose oburangu yabatinde shonga yazo mu hotel yabya mu kashe bashanga zirata atolireyo ahabwa overdose. Then lastly twineho diabetes shukari na eriyo yese eriyo mu burwire bo nagambo bwa chronic problems konka tushangira abantu abenji shukari neyo ko mu mukiro so yakosomba zigwe nga itere chikato yabarya ku shoppinga za mo yazo mu rumu yabyama ehwa mu turabyami ro amwe musya bakanyincha kare hotel ona yaja bisho mushaka ndakwira mu kakazo umuhanji kare. So abantu abinembaze ya shukari they get sudden death abwa overdose shukari bawamu kandi cyo kugira ngo actually right now even nabasha wota kubasa kwata shukari y'umuntu kagiteka umbuteka then no gogireke gumari iri safer
ahiguru kusinga kugume ryanze munonga especially umuntu kanatura wenka uko zo hano notura no muntu nabasaka to muntu umyami no kantu ngo utari je yes yes ko ngabo boli wenka nebikira kutushoba so ebikureta umuntu yafa kitararire please number 1 no bubure bw'umutima nemisi nibwita abantu bana hari 10 umuntu abakufa kitararire ebindi bibagana abandi konka twine ngo oireho burwira bw'emisi n'umutima twine hebintu kugirenda abantu abayambaza bashukari abantu abakozesa these drugs eje yakutosha abantu abakurwara cholesterol cyane cholesterol nisingire yo okuba ignored abantu bakudifaho ebishaje bitambura umushagama nabwe no burwire nka shukari nka pressure konga umuntu wo kumuzati tinyine pressure tinyine shukari kongo shangagira cholesterol yahigo hate jine mariga zemisegen then you collapse and ankwakire kandi of course mukacwekaka program egumiraha nehinda negendo misho eginisisimuka turi ya TV West akasozi boma umurimbarara ntwerereza kandi akacwekaka twine Dr Benjamin Musita omukugu w'ebyenyegesa by'entasiyo matendekera gahigu universities umurama gwitu nukugira ngo emishure rukutandikane yongera cyantunguka yihanga wanogamba n'umuntu akakugira ngo hati ntandikira ka business soko nangwa nubabura ngo business buce babintu kwa kweto banese mwizi zezo batimanya but you know economics zikagumana nabo koze bigambe bimwe to mean certain words I mean hati obo business buce butkura abantu nibakora inaka business soko no kweyira nkana nagamba no mansachi antunguka yihanga ako abantu bingi wahora naje ntandikira kantu. What does it mean exactly? Is he just joking? Does it reflect on the national economy? Oh, so zabantu turebe echo kugira ngo iwe munakora ikintu nkecho niyo mengo ni contribution. Doctor, uyirota. Ndereje. Nenda musi yaho wari kutureba kandi mujurizi gusimaho kushanga numva kajisha ngambaho no munyigando mukashesho. Management ya TV West ntugisima munonga. Kushanga ngo netweta kugira ngo umuntu agire cyo yayiga ningashogere cyo washururwaho ahantekateka y'abantu abandi nanihanga iri kutora ko kugamba business is business zo kutandika niziyamba zita ahankora na yihanga nyendobe no chimangu yo munya Uganda yo rukuza korra rose wemuko kajyo tunaza kutandika gukora business by the time akujyo to business as ensazeri side ya government ntibatuire mama goba could it be the reason why most businesses collapse before they celebrate their first birthday abo kugira ngo ubuneze nyunyuta government kwe kubanyunyuta nyo nimanyisa korukuza umbanta ba ku manufacturing engano umuntu we na producing engano muri Kampala uko none kureba iyo mahibiri kuba kucereza bagire tambara mujurizi yanenda gukora umudara gwa chapati mujurizi agenda agura katoni y'engano ningashi agura kasaketi kamwe akakuba kari katoni y'engano government ibagire kurugara ibakweta value added hari cyo bakweta stamp duty area factory Uganda Ministry of Finance Uganda Revenue Authority yefuta hemshore Ministry of Finance ni yefuta hemshore through parliament nanka finance ni jana proposal bajite kom parliament ba parliamentary baji passing hatu MP wawo ko hari no baba mwaba bari kushita mu parliament bakata hemshore je mukureba to Uganda Revenue Authority
Uganda Revenue Authority na implementinga MP wawe iciyikirize ngo cibeho warebana bakora bamuntu bakuteka umushoro gwego kugwa kweta property tax ine kizimbe na baciye umushoro noraba duka ngo cinga ijobere tumukuza gukora eje mushoro yona ekatebwo MP wawe parliament so parliament ejo ke kuteka umushoro hatito aroguba kweta stamp duty kuba kugireta baje bateka kugira ngo ikintu kitakashwiro on factory banze mutaye hakaito sonje banshya ngo by the time mujuruzi yija akaza kugura engano kuza gukora capati ze barukosa stamp duty manufacturer akayashashwira umushorogwe kunka yagutwara gutamjuruza ati de mujuruza bwarugura engano arazi percentage so one ojiroti small businesses niziyambe nkora na ihanga twatandikira revenue 100% by the time wagura raw material wagura shwari yo kwenda kutoma mandazi oba wagura cyo bakwetangu nengano nenda kugikosa chapati oba brokan tukona ko wakutandikisa kakashashura karumusho akako kakashashura burire abashuzi binji namnonga butweta manufacturers abakora ibintu aine icoma atere bicori parkinga nakora engano nakore byo nakore aine icoma na nyuke bitocha ya mujusi ubundi akora mu wine aine ebe byona nangwana nabokore byo kunywa byahangereza kumbucha mburire binji ndikwegambira nabo ngo kutamya ba complaining ubwo ngumwami shore abatira hansi abatira kabashiriyo nabakora batu bakacendera now abinyino bagira ngo ogwo mushoro bwanyuma yo gutaho takakozire it makes hard life ne guma munonga most people poured out nabaruho nabana bajyangu no tubikigoba tingo mubana mentality bitenda kwimshoro konka nyenda tureba ari is it fair to tax somebody who has not made money azihe abukuba omuyihanga nkere yitu between me and you aho buri yomo na bakumuhaya ngwagire kiyatandika kikurakurane omumbere yo kumanya na no kutandika nesente zitaroho we are struggling left right and center on processes zo kumanya zo kwetaga kuraba mu kutunga roni ukiba watungira ka sente nako kenyine nakatandika kuzaro takagakozire koza tuwatunge sente mu roni umbanke rizo ibiro 8 byo kwa mushanje ibiro nka 23 byamuherwa go kwezi they expect you to take the first hato yebuza zo zazakozire na hato kigaruka wagwata umushoro waguta factory ekinde kindirire rone gukora tinga showize ngukireta ka sentore no kitaxinga I want to agree with them ngo ibintu bimwabinte biyo bitera business hands majority yes kiyamba government but it cripples development nangwa I have even seen na naba biturukweta nabo steel manufacturers when it comes to value addition they say in mshoro yo nere mesibintu ati wanda umshoro ndio ninjeza kugira ngo kintu kikorende ati nyine cyoma cyebicori ni intere bicori imbi habishu banga kahunga ngiranti nzaguze bicora ati naza level konga amashanyarazi na neje mshoro yabanza ugiroti manya nibiza bakukinga anyway majority Uganda Revenue Authority ikakoraho ka advert benda kureba hari efficiency of those stamp nankezo ejemshori batira factories ezo nibebuza did it increase compliance or tarakozere compliance ntumanyisa ngo ejemshoro kutwagitero ekatuya okutwatira ogumuringo go kurundanda mu mushoro gukatuyamba kugira ngo burukachipaka shore akecho kunywa cyo cyo gambaho ninga shakasho ko buhunga kashore kituyambira kurundane mushoro minji ninga kituyambira nyuma yango ejo study yarga kurgayo nibasa kwija kutiyamba because no basa kuvuga nabantu nka 50 out of let's say 200 bakugire ngo mushoro gubayisire kunka ko kuza kureba etipiko Ugandan umububa kweta ngo n'umunya Uganda wenyine naza kuguma narwana munonga kureba ngo tuyashashura mushoro etipiko Ugandan
wakuvugana ngo guno munyayuganda original hariho umuringo kandi bacara nico these big companies ware bank companies that bashude rupareria these big companies mbakugira ngo they hire tax experts bamshashora no bizakuba miliyoni 30 kwezi to help them on how to beat taxes. Nabashashura expert ogumukugo kugira ngo ugo mwana akege mshoro atwire nabare mshoro na yitegereze mshoro bamshashura sente nyinji munonga umukuba yamba on how to dodge taxes. Hati wori umuntu wahansa ho gwansi chikugumire munonga kwaringa expert no kumweta ngo ejagambe niwe nakucharginga sente nyinji. Echo kureberaho bakateka umushoro ngo factory yane itandika wowe ni ko rukutandika bakuhereza icyo bakwita tax holiday for 5 years oracuriro ninchuraho kandi mleminyi nacho nchimumbi bakwetombuita ngo nicebwa bari abandi nuko babgamba konka itento mangu churo konka kubene bakore joro aba parliamentarians bateka makashonshore kugira ngo mujurizi yawe mbecere factory mbarara before myaka 5 itakavuira kagenda kajigura branch akagita hukazo kakakarumu yayombeka factory ni yemwe rukora ibyo kunyana bimwe in the same type akajigura hukazo he deserves extra 5 years because amagoba ge yakwata agashimukwa nabahereza nko mushoro yagakwata agatashi on branches. That was the logic behind. Hati bakoze research umuntu ngo nagenda ayombeke no kwakuba kare kantu kace now tax expert neza kujya tunomanya wakwata ube wakoro billions nkikumi yuhita ho billion 500 uyombe konka kandu nkakace nkaka ukateke kuri umwanya revenue yo kwija kugira ngo gihereze billion emwe ikwata 50 zitaha ningo kwate billion emwe mbece se factory ka ubwire buce uyu yara yije nzo kujya kandi ka noreba turiyo tukoze joro batekinga ruporejo hatu wakwetegereza is it true that stamp duty na how many but this is the value chain yemshoro mujurizi aho kugira ngo nanka yara ete kuba supporting mbagirangu nka company let's say big power kazakoka mbagirangu ya leta ikakuderivaringa or wholesaler or mujurizi utagira umuntu weno wa business atwara kuresi zirengira 3 hija mujurizi arikwenda kunywa it is okay yaruna atwara ka kuretike nako ko nakanywera umuka konka hija wa business wona utakamhire soda abaye netini kwa mbakugira ngo because mbenda kuyaho umushoro uyu waguza bakorate mujuruzi the final nanka retailer bamwiho umushoro mwene final consumer na washashoro umushoro no kwere kutambure tubajisho baba gutiro konka tugubaga ndo mu levels konkane bangahi abarukuza aha depo ya any drink mu Uganda mu ninga shomo limbarra akagenda yene tax identification number aba bantu tubaruko hatikabarebere ngo baremwa mujuruzi karukubije inaka business ke kacho mu cyaro arukuronda kuretse 5 ubwaci mushabananka tini atanagembaga ubwo no mujuruzi yargo mu cyaro konkari naza kuguza kuyihamagoba ariyo naye sharumusoro ariyo naye sharum nakujata atana soda nembaga haturya mureba ashoberwa soda nembaga hato shanga umushoro gwaguma hari distributor ninga shiba kweta wholesale yora arikuja atwara kuretse sibirtarasha shore mushoro yagira ngo you manufacturer itotezito takagiye now arwajero go mushoro garga feria yabanya Uganda ubutakompraye now yebari mnonga doctor sometime back I think it is now around 7 years ago a certain rich man in Italy bakani bari mshoro and companies nyingi zikore motoka n'ibintu bingi isente zibamba ziri nazo zaziri nyingi kubaza umworekere yajya ngo warasashure zuzonkaraiza kuba naye yiba wabo kuba he makes much more money than they calculated. So I just no, I am making a lot of money. I cannot accept to pay only this because me I get a lot of money. Now, abantu bamwe omukushirenge cyo kutangaza baje no agana mahanga where
taxes convert into services ocheza ko mushoro yuri mu university ukagire ine buri kimwe cyone cy'ukuyamba umukushoma ukarugwa no tambura ubabigere twaraba mu kacucu twatomera byondo ngwenjure riregwire ukaba no vuga imotoka yawe kagenda je ukapakingwa ukarugaho ukazomuka internet ero ukashanga amashanyarazi garoho amizi garoho ukiciriza ngo ibintu biroho karwara ningo karwaza ukazomwirwara ukashanga imbazi ni equipments n'abashaho baru you begin to accept ngo esente zawe bazitwara manseri konka nazuzo gukora ibyo and you appreciate what the money does. No, some people argue and say ngo abantu obuta appreciating abwenchi no taxing nyine mitwari 10 no nyankwe mitwari 2 yo mushoro but yeverejo kanindonde chekukora chikabura mwenja ntinogwe nzeriya somehow some people argue and say reba so kubera culture yutenda kushashura konga abamwe nabone basanga bakugidufeninga bakugira ngo harugwe wagabanuza gukora. There's a song by Lucky Dube, it is called Taxman. In the song Lucky Dube says ninshashura umuntu arikuhinga omusiri aterezo musiri ninshashura mukumi andara nkumire akuma magaraganya ninshashura umushaho andagurra ninshashura a lawyer to fight for my rights ngukongaro umuntu omara kutwara sente zanje untahirukire kurebe cyankorire Mr Taxman deragaruka amajyango niwe ndukugamba niwe. You taxman, you have a big stomach, you take from me, you take from the poor, you take from everybody. So, have we also, as the system, reached that level of Gambia to please pay when we have rampant corruption? And it is worsening every other day. Reports to actually. I mean, do we really deserve to get people's tax? I know very well home show. How do you convince me that you need more money? Abantu amono bakudojinga ati mbwenu kanze bicire kundu banarwire barabana bantu membaza ngwiro koze gure kina kiriya ninga nanye ntembe nyonyizaga kandi nze kwerwana mujurize cyo wagamba chine a lot of cyo bakweta foundation ningo sho musinje mukuru Koru kugamba ko kuba no gamba otyo mbuza aho umuntu ahereje kutambura ruguto rwibanda nambara umuntu yarebe bine biri mu ruguto ababushenye bo bashaziremu abantu kwe borosoba munonga abantu babe ngo be kwasiremu baba kwasirenga empo banice manero C5 bagenda na betera mwitaka haruguto Koru kugamba umuntu wa taxi oba kuyaho mushoro ubwo motoka yari kuvuga wabuza umuntu ari kuvuga ibyamaguzi ababene byo kunywa abene ene goods bakuvugira ruguto ahinduye ari kuvuga ruguto rwa bushenye butosha akarebe mironde yahinduye mushoka absorbers akavugira rwibanda ubwiro bwoshe mukwano ribande yeshe mukwane be less than an hour kushango rw'umushaha ni mwene cicweka nozo muri ibiri abo kugenda no shade cicina no shade umuntu akubuza value for tax kungatu yebwaho kintu cyumwe kandi kitabante cyo batakwa appreciating kugira ngo agama hango umuntu yagire kwimukira akagera ati numunshi hawo mushoro muke kandi nkora amagoba minji hayine kiba kweta systems zezayombekero buri hangariyo nakurakurana ningashi ogo muntu wa hansi kuganyira umwe ihangariye no mushoro gwe hareke bakweta systems ezo nzurugamo cyo bakweta institutions za government nizukora zita izi Museveni president wihanga no kwara na amara hanko muntu ninga na yetaga mujurizi na waba ine Satan Foundation ninga she orientation ekumiyamba ku affecting ebyagamba mujurizi abafrika bagumira itegeka abafrika bonka o abantu bona the mindsets z'abanyarwanda barukureba n'abantu bagumire munonga kuchukikabazire beitu mujurizi nyona nibo bakatukuza in a different way enjeri rero no kuzama abana ba mujurizi tumuntu ndijo kwari nakuza amabana
there is no society agreed orientation y'abantu kubasha mukwana bakura and echo chine effect ahankorakorana yihanga and how service delivery will be turiyo mu era mujurizi aho rukubuza ngo corruption no joti is it true that corruption comes from President Museveni because they blame it on NRM kunkashiko kuza district aba district service commission bana biho miliyoni 10 na muzewe yakana kigamba ati eberebe mpulire ngo emirumone ya miliyoni 10 obwiro bucyo bwirangageza nkatemptinga kuronda umuntu mukuru mu government umwana anterera tuwotine miliyoni 20 utahika namjanto ndashikane basa kutunga ngikumukanye n'ikintu cy'imbasa gambro gumsheja kanyamba kaninje tegereza jata atokurjira emirire y'aba bantu kweri ati nyino kushashorogu nargonsha shorogu atkandogu no yakuyambe kuza gukora appointment atono yitaga miliyoni 20 hashi miliyoni 20 nazitazo burente izo kanente ntabwo rente zanje za miliyoni 2 kanente 10 nazitafa mukaza ukora ikintu cyukuru ngo angu washika resistant no je kuzugarucura niza kugarukira. These are Ugandans along the chain. Taramanye chuwa no mwendera because nchwasa no kutambiri hanga. No kamshoborochi yagera echo cinte cyo ryo no gamba ukakirya ati kanje basa kuyambi hanga munonga. Ubwo musheja naza kucukunda munonga. Habuza unashokureba jeno nyitaga miliyoni 20. Mcharangera ta tuwotazine cece sasire. Ngira nta akanda biro kuturebe. Kana je kurabo ko nondije yabe nagira ta ha. Ati ninjangu no basa kushashuranka 10. Ataba atanankushariro. Majority that is not President Museveni speaking. But you see, the reason why they blame, you see Musita, you will not have a family. Aho mwana rukuchero mukashaka chera na juma bantu. Rero ageti yawe. Rero abamu bakemerera bakaja umwana kayatwisa amabare kana turekera amabare. Rero niyo kabarebera mu kukajya togo mbene nawe akatshobera ntwiza kuronde cyo kumukora. Abo bakahingura akagumza munakora abandi ndije akamwato mutu. You see, the blame on the government, I know, I agree with you that it's not always the top people in government or babikora. Mushatene tebukorwa government, I mean at district level. Na charo torebe PDM mwajiya. PDM nayo mwendo is it takaba president, takaba minister, nanga takaba prime minister, takaba vice president, takabo. But how they have always treated corruption. Because we also have cases zokwato muntu bakajango gwo mumureke hatwe why exonerate mujurizi nyonyo ndo ichirize ngo nkikiriza ngo under the leadership of President Museveni I never unje byakozere and one of the key things ebikuba ebyambiri hangero kurakurana has been security, the stability imukoro mu ihanga inkurakurana iryo mu ihangoro n'ikinte cy'kwatera n'ubusinjo baresura mu ihango which he has fought for years. But when it comes to corruption, nkakugambira obwabusaha ntondeke nyontegereze je nomuhozi. Nyonka byiranti ikinte cykwate na corruption under the regime of President Museveni nyonka marga ubingo tangu he is the best at that. No, I have kuko bano ndi umucondoza. Hari ibintu bakungambira mujurize nacera mu rumo ninga takucera. Tinkwetaga kureba another work here kubanza kumbuza who is mujurize. But over time yo kubano hurumuntu wambuzo tumujurize otu Benjamin kantaka kurebaga oine questionnaire no tikinga no yiguma no mbuza data about me. No, but over time no huraba ante bari no bagamba jangu ngono mabana nkaba komere ngono mbangu no bechecha chanjire no manyangu yagiro mahecha abakuchiti hatoreba ngo there is a bit of change na meno no joti nyine mukamasiko ngo nabasa kugira cyahinduka. Okay. Majority zikwate na SMEs okuyamba ibintu bihanga twine kintu cya orientation ezo kurangu death in business ezo kurangu business zo mu Uganda zo celebrating a first birthday cy'wana ugambecho ngo mwaka gumwe aka business naka kurozinjira it's an issue of orientation tumushoro it's an orientation okumuntu akagurumingwata businesses can surviving amunonga. I have told here several times no you can no go kuronde ebinda gambira ni kujangu you cannot start a business otajiro umuntu ndishaka kwejeso kuba gukora business
tukubasa kwehora sente ukaziho akafuna ngo bakuzire ngo umujurize kari kubashitamira nkoko hari najyosya umujurize nahaye hirenje yitukureberi. There is a foundation abanyayuganda nibenda kuba bagigombuire buke echikwita business izo rukurebechi it is lack of proper orientation. Okay, katwe tugaruciraho kace of course cyagumza muri kiganiro citu tureba as business inchezo kutandika wanzu guhera ki umutunguka yihanga simuka program tugaruka hanje. The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundowns, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on StarTimes Makura Chika. Go StarTimes. Buliomo Munene. Absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Ekiriyo mirakongere echa Radio West cyatanka kusya nabwo echo twabayetera musiki omyanya ebiri 12 byo kwezoku aba Fort Portal nituba turi aha Lelev Bar Kahunga Bunyonyi Afins Road Radio West na TV West nitwize n'abahereza banyu bona ngakabagambe Master Teacher Ivan Murungi Kabak Grace Abok Paton Nugle Samana Man Lake Kasangaki Razak Banksy Truck Driver MC Shukran n'abandi bingi omurembo Fort Portal kandi ekiro cyo kimwe nitwatu nakanda kasiki City Parliament omwanya gwo kuchekera mu musya omurimba ra City Constantino Robo Road oguru kwerekera Lugazi aho nabaro omugabekazi wa burengeri izoba Terepate Ebintu biri fine. Hey, what's up, Marara? My name is Omega256. It's definitely a queen of the West, and I want to let you know. Nyenda kwa manisangwe biri 12 okwezo ko kwa mshanje. Ntoko baturi ha City Parliament ne igura hobo. Bueno tabura ho. Bishajishirwe. Nyakezo People Sako. Katatumba Academy. Solar Today. Herbal Life Uganda. Golden Choice Parts Uganda Limited. Wendy Mobile. MTN. Na Pepsi. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Twagaruka program ni sisimuka of course turi aha TV West twatujye muka umurukace namwe nazabi 35 ngano kugezaho kwata amasumu
konga turiyo tureba Dr. Natshobora uko business ezo ziri kuyamba intunguka yihanga icyo njye nkimanisa mbwira kugira unareba ngo abantu binjye bakoma kuzo mu business the more they support the economy. Yes, so much. Okay. Akuwatandika kokona mukayamba economy. And what does it mean kushanga utuntu tube twatandukana tufan turjira imitwe yito ko very oriented. It's not any like policy by government, no. Mujuri z'abanyarwanda tutwenda kwegera abandi, mujuri z'abanyarwanda turi selfish, turi envious, mujuri zikafutana kaguza amasumu nyanda gatandike, but we do not understand our purposes. Rangezi yatwire ubwo nabasa kuba no mugisho musumu iyo ino mugisho mu kuguza amakoti. Kai. What does the government do? Doesn't the government take a role, take a vision bwo kuhindura people's mindset? Is it government ino mwoga gw'amani konka ekije yagunaga yagurekera kanjire ngo nabashomesa no manyango harabaziro mu cyaro kwe ako batakuruta ngo abana bagarukara yari ishomero akahumuraho ove Satan child mujuru zorachuliraho tinkurota mugarukira hishomero bakamurema hati nawe yabana jirisho tinkurota mugarukira icaza also parents so makaga bariyo n'abazire kandi bakijebe yaho ciboko itoko bene batero mu ishomero hati umwana w'abana tacyisiro docteur bakutandika batera bamukwata umwana esumuze bazabiro ba posting umusheje bamuha payroll so no shara mukora ki akatabamba kujanga nkenuka kacere kabisi ntubasa kuba turu product wenko nizurire nyokere no munyerera kantera nembo ukoze ninki zijuka era chikeje agun doctor yaha is testifying wembo ukoze kamurya and these days umwana tachiba wa community nicyo ya community kebera concerned yo mwana bakusibira shazi ngai roza izba abo kino zando muhanda runori ejo ayino ndakaja tizoranja orambira hagumari ya eme izorambira oyizira kimwe but now izo mutere hotere shawo so nibyebyo turenza kwakira amasomo not chenda na mwenda you call kora hezo chendeze volume yoko kugira ngo tuye mu noise not chenda na mwenda call and give us amakuru I mean tugambire iyo no kirebota utuhereze nteka yawe not chenda anana mwenda hello so omukuru doctor ntuzakwicariza na mindset change is key is the biggest because before we blame any population of not having a changed mindset twenda turebe leadership na governance obwembezi bwecweke cyo bwene bugamba because abantu batahindura teka tine cyo kubasa kumanya so kubasa kujya cyo wahindura cyo kujya nti Uganda n'abantu abakusinga yo kuguma umukwebembera arumyano wanya ryo mukaruranza zatandukana bakugambira umuntu akureba ati wasigaho cyo kunywaha muno riyanze ngo mutamire yambuza ati wampachi woguri inzere nyoni nanguze ninza mwene basanga bugamba balekana no yogambe gato koreano gamba atoraze kweza nyende mwene ko wagenda oti umanisa wahendera ati umuntu nakumanisa ngo sente you know so they are hard abantu bidu kwereza kitinisa is a politician hello not even not njijo not even not chenda anana mwenda you just call kora atere smwejo yaraba muchendeze no izokwe tugambeje why do you give respect to politicians hello ejo network tera twikirize garuko tere kongo chendeze byokwe atunura wano gamba bikuyomba twatagane turuzanije Benjamin says politicians ninjana ajya ngo bagumisirize ibyo tabimanyiri mugeno ho mwana wanje gacebeze hello yes hello network iriyo ne yanga ongatsina ntugeza ni ejo ya screen gikopora aho beni watera ni ejo ituragambireho hello
Hello. Yes, Sebo. Webale kuvayo, webale kusima. Yes, amazina na waterera. Now, nyena ngumba mbashabe ikintu kimwe. Hati yo chendeze utenda kwehurira kugira ngo ugambe uyehurire. Nje kureta urwaza mu rero tukabasa Turiya ushaniwe. Yeso akazo. Na phone calls zayanga. Kandi I think it is a general problem okatwageza he mwibisho. Hello. Yao Sebo. Hello. Esumre katuze sasiri zayanga. For this morning twageza he mwibirisho tuzagamba kubi. So wawure no gamba. Anani kujant politicians. Abakudiringa n'abantu babutoshaba. Bacheza bakababureminga wacho batagarikira bakabakora. Ubareba uriya nahe 10 bashinjura ku 10 bagenda babuyihaye mu banka busya. Shangana bahereza shinjura ku 10. Hazobun kwa karura. Atso manzi wangu umuntu ya trading oruguto. Ninga se kitenso cyo ruguto mu parliament with 1000. A hospital whatever. N'ibintu binji. So kokureba orientation y'abanya-Uganda kareba kandi bo binji. Mujuru z'abantu abakutekateka niwe nanye n'abandi abariyumba turebana bace. Hari abanya-Uganda binja bariyumba kugira ngo wotine shirinjuru 10 otamuheza kabaraji tuyine karura. Okabo inamagezi nangwe bitekate onka uryo n'ibirunje tukure byo kugamba nibyombe kihanga konka tuyinemo. Kuhara bahanu cece ndugendo korase ubone kwija kuronda karura. So with that orientation mazima no expecting kurondo mwebembeza umurunje. Kandi yo niwe Dr. Nchimangu mukubasa kutunga sente za handa utsizwasa kubatunga. Ayi wareve itoreje tokazitungereza. No bwakuba president sente za kugaba no kusinga yo kugira mani. Zikabasa kuhindura ihangere giga. So nabwo echo norenga kintu rugendo kandi kunogera ku government nyo nkani intense yo kugira ngo hariho nkaka subject akishoboka kwandi bashomesa abana. Koko zo mwihangari ya Japan mbakugira ngo umunasari tubakwegesa abana kwandika. Tubakwegesa abana kugira ngo mwije mutere drawing itonde batandika abana bakubateze ibintu kugira ngo ushomo rujungu mushomeke. In Japan in the nursery level imyaka 3 babegesa kuba kunda environment yabo. Nibabegesa uko tashemuka noraka papara kari mu rwoto kakasigaho. Nibabegesa ihanga ryabo njo bwiga bukuru. Mbabegesa ngwere ni guru. This is heaven. You must keep it clean for the next generation. Baborientinga kukunda mwene cyo bakweta patriotism. No defending goti ihanga ryawe. Orientation. Now, kuko ije mu Uganda weitu abana nabayirukanga umwana ayashikumu wabuzo tawa yata yamfayini. Utumwana wanje sente zanje zahoye. To them the orientation is as long as one of us agamba urujungu then umwana wona inubwenje bwinshi. Njira futambura katabana kanje ko katwara akasyanko muka. Tumi kuno ndyo nindranto mwana urunyankore rwa murema ochiko yagamba nababa bacara ba RC1 babana bashabona kabe abana kanabahigura umunonga nyondo ni nro mutima ntogo mwana tariza ha TV West akagere biyagambaho nico ndi ndeba twakutandika atwazo mucanisha government ndiyo musasa tumweje so nyanko kandi cecho manye konkasho mwana ngiro bwire yonojoro tutimira mu munzu ugarakamusha itano zicoro umwana tuwamureba bwiro bwako maro winje nayi bariyo bagira ngo urujungu is the key to success. Hati mwabura kwegisizo runyankora abana bakarukwata uryo mu makumwana ijana gamba urujungu niwo mukuru. That is the orientation iturum kandi it is a very dangerous thing. Ni chinsasa ngo umwana wanje nabasaba taza kaza kashabakaru.
kuzikiyaza yo bakumbuzo muri nyankore yes ni cheche choriyo no tandika kasta wachimanye yibisoti akagambo gamuhera yabo gumene batureba activist umuntu wena arukubasa kugira government nekize baharuwe ubanzo utandike ni werebe nkekizo ebizobo no bisorovinga when you see yourself as a problem waireba nkekizo ekizo nicho government etakizere kuyamba ni government ejiyonke rukereza abantu sente ezeba kwetangeza PDM omahanga gande taziryo ngumuzukoze se myaka 3 muri yatamama gobaga 1% omahanga gande kiryo mu government ejeyituru mbone kabe nimbashaba yotakarebere government kugira ngo ije kuyambe twin orientation mbimo nankiwe yo kutugera ngo iyo government like government tuyambe konko kabe no kuzabana kumanya government tine che yamba abantu beyambe okay yabari mnonga Dr Benjamin Musita okuba nito mukasheshaka nyenda kusima gumena tureba abatera amazumu sase zayanga tuzarugamo but n'ibintu byempuruzangana nibyebyo nimbasimira kureba program age katugumizemo Taruga TV West.